साथ ही असम सरकार के माननीय मंत्रीगण श्रीयुत रंजीत कुमार दास जी, श्रीमती अजंता नियोग बायदेव, श्रीयुत पीयूष हजारिका जी, श्रीयुत चंद्र मोहन पटवारी जी, श्रीयुत कृष्णेंद्र पाल जी, श्रीयुत रूपेश ग्वाला जी, श्रीयुत कौशिक राय जी, श्रीयुत केशव मोहंतो जी, श्रीयुत जयंत मल्लो बरुआ जी, श्रीयुत प्रशांत फूकन जी, श्रीयुत रनेश पेगो जी, श्रीयुत जोगेन मोहन जी, श्रीयुत उखराव वारा ब्रह्मा जी और श्रीमती नंदिता गालोसा बायदेव भी हमारे मध्य उपस्थित है। आप सभी का बोडो भूमि की तरफ से और बीटीसी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। असम बीटीसी के विशिष्ट अतिथिगण हेड ऑफ रॉयल होम त्रिपुरा श्री प्रद्युत विक्रम मानिक के देव बर्मन जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका महोदय, आपका हमारे बीच आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज हम आपका भी हृदय से अभिनंदन एवं आभार प्रकट करते हैं कि आपकी उपस्थिति से इस समारोह की गरिमा और बढ़ी। साथ ही मैं आज इस शपथ ग्रहण समारोह के उपलक्ष्य में हमारे बीटीसी के नवनिर्वाचित प्रधान श्रीयुत हाग्रमा मोलारी जी का भी अभिनंदन करता हूं और इस आशा के साथ कि उनके नेतृत्व में बीटीसी शांति और विकास के रास्ते पर उन्नति करेगा, एक नई सोच, एक नई थिंकिंग के साथ में बढ़ेगा और हम सब उनके साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं। सर, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज इस शपथ ग्रहण में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। हमारे मध्य बीटीसी के उप प्रधान श्रीयुत रिहन दमारी जी भी उपस्थित हैं। आपका भी समारोह में उपस्थिति एवं शपथ ग्रहण में स्वीकृति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य श्रीयुत तुलीराम रोंगहांग जी, सीईएम कार्बी आंगलोंग भी उपस्थित हैं। श्रीयुत देबोलाल गार्लोसा जी, सीईएम एनसीएचएसी भी उपस्थित हैं। आप सबका इस समारोह में उपस्थित होने के लिए, इतनी दूर से आने के लिए बीटीसी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। हमारे बीटीसी के माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए बीटीसी की तरफ से पुनः बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे जितने माननीय एमसीएलए हकल हैं, जो लोग नवनिर्वाचित होकर आए हैं 5वीं बीटीसी काउंसिल के लिए, वो भी हमारे मध्य यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी बीटीसी सचिवालय की तरफ से, बीटीसी प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे मध्य असम के चीफ सेक्रेटरी महोदय श्री रवि कोटा महोदय भी उपस्थित हैं। सर, मैं आज आपका यहाँ पर उपस्थित होने के लिए एवं शपथ ग्रहण समारोह में आपकी ही द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाएगी, उसके लिए यहाँ पर होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। श्री जो दावा पंजोर जी, जनरल सेक्रेटरी भूटान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। श्री जो कालू मेचा जी, जनरल सेक्रेटरी मेचे समाज सीबीआरी आफात नेपाल हमारे मध्य उपस्थित हैं। श्रीयुत रुपेश मेचे, पूर्व अध्यक्ष मेचे समाज सीबीआरी आफात नेपाल भी हमारे मध्य उपस्थित है। मैं आप सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। हमारे मध्य दार्जिलिंग से भी कुछ अतिथिगण पधारे हैं, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और अंत में जो उपस्थित राइज, जो हमारी इतनी बारिश के समय में भी यहाँ पर बड़े जोश और उत्साह से सवेरे से यहाँ पर आई हुई है, उन सब का भी मैं कोटि कोटि नमन एवं आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ आज इस समारोह के बाद एक जो नया दिशा प्राप्त होगी बीटीसी को, उसमें हमारे साथ साथ आपका भी पूर्ण सहयोग रहेगा और एक विकास के पथ पर हम बीटीसी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। गोजोंतो। स्वागत भाषण के लिए धन्यवाद महोदय।
এতিয়া আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য কাৰ্যসূচীটোলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আছে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। মাননীয় মুখ্য সচিব শ্ৰীযুত ৰবি কোটা ডাঙৰীয়াৰ অনুমতি সাপেক্ষে BTCLAৰ সেক্ৰেটাৰী শ্ৰী অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ডেকাই এতিয়া এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটি আগবঢ়াই লৈ যাব। दानिया जोङो गुबै हाबाफारियाव फैनोसै। सिगाङावनो थिखानाय बादियै दानिया जोंहा समायखिरा लानाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ आसामनि चिफ सेक्रेटारि डक्टर रवि कटानि बिथोन बादियैनो BTCLनि मानगोनां सेक्रेटारि अमरेन्द्र नारायण डेका बिथाङा दैदेनगोन आरो बे हाबाफारियाव नोंथांमोन बयखौबो साखि नुनो मोननानै जों दिनै थारैनो गोजोनदों। Respected Chief Secretary, sir, with your permission, may I now initiate the proceedings of the oath-taking ceremony of the Executive Council of Bodoland Territorial Council. Thank you, sir. With your permission, sir, I now call upon Honorable Sri Hagrama Mohilari, Chief Executive Member designate to take oath of office and secrecy as Chief Executive Member of Bodoland Territorial Council. I, Sri Hagrama Mohilari, do swear in the name of God, affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chief Executive Member of Bodoland Territorial Council, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sri Hagrama Mohilari, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chief Executive Member of Bodoland Territorial Council, except as may be required for the due discharge of my duties as the Chief Executive Member. Thank you. I now call upon Honorable Sri Rihan Deimari, Deputy Chief Executive Member Designate, to take oath of office and secrecy as Deputy Chief Executive Member of Bodoland Territorial Council. आं रिहन दैमारि अबंग सायनि मुङाव
समायखिरा लानानै बुङो आङो संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन आरो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै आंनि मावनो गोनां हाबाफारिखौ गोसो होनानै आरो संबिजितनि राहा बायदियै सुबुंनो सैथोयै बानजायनाय होनो थाखाय अननाय मोजां मोननाय आरो गाज्रि गोसो लायालासेनो गिनाय गैयाजासे आंनि हाबाखौ मावलांगोन। आं रिहन दैमारि अबंगसाइनि मुङाव समायखिरा लायोदि आङो थोंजोङै आरो खेंस्लायै जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरा आंनो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा हिसाबै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ मावफुं सोद्रोमा महरै मावनायाव फोरमायनो गोनां बाथ्रानि अनगायै गुबुन सुबुं एबा सुबुंफोरनो बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय नङा। जोबोद साबायखर थाबाय। जोंनि दिनैनि गाहाय खामानिया जाफुंबाय। दानिया ग्रुप डान्स आरो बेखौ मोसानानै दिन्थिफुंगोन हृदय बसुमतारी बिथांनि लोगोफोरा। बावैसो सान सिगाङाव रुंसारि जालांनाय आसामनि मुंदांखा रोजाबगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि मुङै बिथांमोना मोनसे बिबाव होदों आरो बे मोसानायखौ दिन्थिफुंगोन हृदय बसुमतारी आरो बिथांनि लोगोफोरा। दानिया हानजा मोसानाय आरो बे हानजा मोसानायखौ दैदेननो थाखाय हृदय बसुमतारी नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय। প্ৰতিদিনাই তুমি দিয়া আহিয়া পাহি ও জীৱন তুমি ৰহনীয়া ৰঙৰে বল।
ফুল ও জীৱন তুমি ৰহনীয়া ৰঙৰে বল এপাহি হাঁহি এপাহি দুখ তাৰে সজাই তোলো মোক প্ৰতিদিনে তুমি দিয়া আহি এপাহি ফুল ও জীৱন তুমি ৰহনীয়া ৰঙৰে বল আকাশে গাতে লবৰে মন সাগৰ তলিত শুবৰে মন মনৰ চিলা উৰুৱাই জীৱনে ও আকাশে গাতে লবৰে মন সাগৰ তলিত শুবৰে মন মনৰ চিলা উৰুৱাই জীৱনে সোণালী হৈ থাক তোমাৰে মোৰে সময় বুকুৱে বুকুৱে ৰৈ যায় যেন মধুময় দাৰি ৰাধা দিদে দিদা দিদে ৰে ৰে দিদা দাৰি ৰে ৰে দাদা দিদে দিদে রা দিদে দা হৃদয় কপোৱা গানেতি পোৱানো পোৱাৰ সুৰেতি তাতেই হেৰাই ছন্দ মোৰ হয়তো বা ও হৃদয় কপোৱা গানেতি পোৱানো পোৱাৰ সুৰেতি তাতেই হেৰাই ছন্দ মোৰ হয়তো বা তথাপি সপোনৰে দি থক তোমাক আদৰো সেন্দুৰীয়া পাতত নাৰী ৰাধা দিদে এপাহি ফুল নাৰী ৰাধা দিদে ৰঙৰে বল প্ৰতিদিনে তুমি দিয়া আহি এপাহি ফুল ও জীৱন তুমি ৰহনীয়া ৰঙৰে বল এপাহি হাঁহি এপাহি দুখ তাৰে সজাই তোলো মোক দাৰি ৰাধা দিদে ৰাধা দিদে ৰাধা দিদে দাৰি ৰে ৰাধা দিদে দিদা দিদে ৰে দিদে দাৰি ৰে ৰাধা দিদে দিদা দিদে রে রে রে
আমাৰ হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ এটি গীতৰ আধাৰত পৰিৱেশন কৰা সুন্দৰ নৃত্যটিৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী নৃত্যশিল্পীলৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ BTAD-বাসীৰ সুখ দুখৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমাৰ কাষত থিয় দিয়া মাননীয় BTC চিফ শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। Hello. Namaskar. Kulumbai. তো আজি এই আমার নতুনকৈ সরকার গঠন করা সময়ৰ আজিৰ এই অটেকিং সেৰেমনিয়েল যেটো প্ৰগ্ৰাম ইয়াত উপস্থিত হ'ব পৰা অসমৰ সন্মানীয় গভৰ্ণৰ হিজ এক্সেলেন্সি শ্ৰীযুত লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য Honorable Governor of Assam, আৰু আজি এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত আহি উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল আৰু উপস্থিত সদৌ ত্ৰিপুৰাৰ আমাৰ ৰয়েল হেড অফ দ্য ৰয়েল হাউচ অফ ত্ৰিপুৰা শ্ৰী প্ৰদ্যুৎ বিক্ৰম মাণিক্য দেৱ বৰ্মন ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ চিফ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ চিফ আমাৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত আমাৰ ডিমা হাছাও মিচিং কাউন্সিল ৰাভা কাউন্সিল আৰু তিৱা অটোনমাস কাউন্সিলসকলৰ আমাৰ সন্মানীয় চিফসকল আৰু উপস্থিত আমাৰ ইয়াতে অলপ আগতে ডেপুটি চিফ হিচাপে শপত গ্ৰহণ লোৱা আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ শ্ৰীযুত ৰিহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত ইয়াৰ আমাৰ BPF দলৰ MCLA-সকল BJP দলৰ MCLA-সকল আৰু উপস্থিত UPPL-ৰ সন্মানীয় MCLA-সকল আৰু উপস্থিত ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ সন্মানীয় MP-সকল আৰু উপস্থিত অসমৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ প্ৰিন্সিপাল ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ডিজিগনেটেড আমাৰ অফিচিয়েলসকল বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ ডিজিগনেটেড অফিচিয়েলসকল আৰু BTC অঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আহি উপস্থিত হ'ব পৰা সন্মানীয় বুদ্ধিজীৱী সন্মানীয় সমাজকৰ্মী সন্মানীয় ৰাইজসকল প্ৰথমতে মই আপোনাৰ সকলোকে আজি প্ৰথমবাৰ আজিৰ দিনত BTCৰ চিফ হিচাপে শপত গ্ৰহণ হ'বলৈ পাই আপোনাৰ সকলোকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন যাচিছোঁ। থেংক ইউ। তো এতিয়া ক'ব লগা বহুত আছে আৰু কি ক'ম বৰষুণ দি আছে এইটো বৰষুণ নহয় দেই আশীৰ্বাদ শান্তি আশীৰ্বাদত শান্তি আৰু আমি ভাবিছিলোঁ
বহুত দিন হল হয়তো কতবা কতবা বহুত ময়লা চয়লা থাকিছে এইটো একদম একবারে চাফা খরচা কম হল আমার গম পাইছে ইমান খরচা কৰিব লগাও আছিল ইয়াৰ ইমান চাফা চুফা এতিয়া শান্তি মাৰি শেষ চাফা হৈ গল হয় না শান্তি খরচা কম হৈ গল আমার এতিয়া আৰু ইমান খরচা কৰিব লগা নাই চাফা কৰি দিছে সব যিমান কিনছি ময়লা আছে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি বিপিএফ দল হিসাবে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত বিটিসি নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰচাৰ অভিযানত আপোনালোকক বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াইছে চৰকাৰ গঠন হোৱা পিছৰ পৰাই আমি কৈছো আপোনালোকক যেনেকৈ আমাক সহায় কৰিছে আমিও আপোনালোকক সহায় কৰিম বুলি কথা দিয়াইছো এই হিচাপত আমি আপোনালোকৰ যিখিনি যিমান যি সমস্যা আছে আমি সমাধান কৰি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই যাব আৰু আমি কাম কৰিম আমি কথা দিছো আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু ইয়াৰ নিশ্চয় সহায় লাগিব আমাৰ অসম চৰকাৰ বা অসমৰ যিমান কেবিনেট মন্ত্ৰী আছে বা অসমৰ যিমান অফিচিয়েলসকল আছে আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ যিমান যি সমস্যা আছে বা বিটিসি বাকী ৰাজ্যৰ যিমান যি সমস্যা আছে এইবিলাক সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ বহুত সহায়ৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু এই সহায়টো মই পাব বুলি আশা কৰিছো নিশ্চয় আমাক সহায় কৰিব আমাৰ বিটিসি অঞ্চলত বহুত সমস্যা আছে আপোনালোকক যেনেকৈ কথা দিছে আমিও এনেকৈ কাম কৰি যাম মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আপোনালোকেও আমাক সহায় কৰক আপোনালোকে যেনেকৈ বিচাৰিছে আমিও কাম কৰিব পাৰিম সেইখিনি কথা কৈছো আৰু আমাৰ অপজিশ্যনই হওক বা ৰুলিঙতে থাকক যিমান এমচিএলএ বা ইএম সকল আছে আমাৰ বিটিসি চৰকাৰ চলোৱা সময়ত নিশ্চয় আমি সকলোৰে সহায় সহযোগিতা পাব বুলি মই কামনা কৰিছো আৰু বিশেষ কৰি অসমৰ আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাক নিশ্চয় সহায় কৰিব বড়োলেণ্ড বাকী ৰাইজৰ কাৰণে যিখিনি আমি আশা কৰি পেলাই কাম কৰিবলৈ হাতত লৈছে ইয়াৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আমাক সহায় কৰিবলৈ মই কামনা কৰিছো তো যেন হওক আজি যেটো আমাৰ অথ-টেকিং চেৰিমনিয়েল প্ৰগ্ৰাম এইটো আমি খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে সাকসেস কৰিব পাৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰো আৰু আপোনালোকে ধৰি লওক এইটো আমাৰে বৰষুণ নহয় ভগৱানে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে শান্তি দিছে ভৱিষ্যত আমি যাহাতে এই বিটিসি চলোৱা ক্ষেত্ৰত কোনো গণ্ডগোল নোহোৱাকৈ আমি যাতে শান্তিকৈ চলাই লৈ যাব পাৰে মই আৰু একবাৰ ভগৱানৰ ওচৰত ঈশ্বৰৰ ওচৰত আল্লাহৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাই মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰিছো থেংক ইউ जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय मानगोनां गाहाय खुंगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारी सारनिसिम बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिलांबाय दानिया हानजा मोसानाय दतमा दाउस्रि देलाय हानजा दानिया दाउस्रि देलाय मोसानानै दिन्थिफुंसिगोन दतमानिफ्राय नुजाफैनो हानाय दाउस्रि देलाय हानजानिफ्राय दाउस्रि देलाय हानजाया एसे सम लागोन बेनिखायनो हृदय बसुमतारी बिथांनि हानजानिफ्राय हृदय ब्रह्म हानजानिफ्राय मोसाफैनो थाखाय खावलायबावनाय जाबाय दानिया मोसाफैगोन हृदय ब्रह्म दैदेननाय हानजानिफ्राय हानजा मोसानाय
সুন্দৰ গীতটিৰ ছন্দত সুন্দৰভাৱে নৃত্য পৰিৱেশন কৰা প্ৰতিগৰাকী শিল্পীক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। देवी और सज्जनों, आज हमारे बीच उपस्थित है असम के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, जिन्होंने शासन और प्रशासन को एक नई दिशा एवं दृष्टि दी। दूरदर्शी चिंताधारारे अफुरंत कर्मस्पृहारे राज्यखনত एक इतिबाचक परिवर्तনৰ सूचना কৰা माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया তেখেতৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়া, খন্তেক সময় আগতে BTC প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা BTC প্ৰধান শ্ৰী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া, BTC প্ৰশাসনত উপ-প্ৰধান হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা শ্ৰী ৰিহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া, অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সন্মানীয় সতীৰ্থসকল, ত্ৰিপুৰা মথা দলৰ সভাপতি আৰু হেড অফ দ্য ৰয়েল হাউচ অফ ত্ৰিপুৰা শ্ৰী প্ৰদ্যুৎ বিক্ৰম মাণিক্য দেৱ বৰ্মন ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত কাৰ্বি আলং, ডিমা হাছাও, মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলকে আদি কৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন আমাৰ জনজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৰা অহা প্ৰতিনিধিসকল আৰু অসম চৰকাৰ তথা BTCৰ বিষয়ববীয়াসকল, MCLA সকল, উপস্থিত ৰাইজ, আইমাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত মই পোনপ্ৰথমে বিগত BTC নিৰ্বাচনত অত্যন্ত সফলতাৰে সৈতে ক্ষমতালৈ উভতি অহা বড়োলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্ট আৰু এই দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে এই নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ আগত, নিৰ্বাচনৰ সময়ত আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত শান্তি শৃংখলা সকলো ধৰণে বজাই ৰখাৰ বাবে মই বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজকো মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজিৰ এই দিনটোত মই গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মদেৱৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মই ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদী শাসকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ বড়ো সমাজখনক অহিংসা, শান্তি আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। তেওঁৰ মহান নেতৃত্বই ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰুদ্ধে বড়ো জাতিৰ সন্মিলিত প্ৰতিৰোধ গঢ়ি তোলাৰ সমান্তৰালভাৱে বহুদা বিভক্ত হ'বলৈ ধৰা বড়ো সমাজখনক একত্ৰিত কৰিছিল। আজিৰ এই শুভ দিনটোত মই বড়ো জাতিৰ অন্যতম পথিকৃত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিও গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। বড়ো সমাজৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক অৱস্থাৰ উন্নয়নৰ বাবে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়া বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰচেষ্টাতে বড়োসকলৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ আন্দোলনে শক্তিশালী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। বডোফাৰ নেতৃত্বতে বড়োসকলৰ সমস্যাৰ প্ৰতি সমগ্ৰ দেশৰ দৃষ্টি আকৰ্ষিত হৈছিল আৰু বড়ো ভূমিয়ে স্বায়ত্ত শাসনৰ অধিকাৰ লাভৰ দিশে ধাৱমান হৈছিল।
আজিৰ এই দিনটোতে বিটিচি চুক্তিৰ মহান খনিকৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিও মই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আজিৰ এই দিনটো আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত আনন্দ আৰু স্মৰণীয় দিন, কিয়নো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰে আজি বিটিচিৰ এক নতুন পৰিষদ গঠন হৈছে আৰু বিটিচিৰ মুৰব্বী হিচাপে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই শপত গ্ৰহণ কৰিছে। বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ আনন্দৰ লগতে আজি ভগৱানেও ওপৰৰ পৰা পুষ্পবৃষ্টি কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে। মই নিশ্চিত যে বড়োভূমিৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদেৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই অনাগত 5টা বছৰ বিটিচিক যোগ্য নেতৃত্ব দিব। বিটিচিৰ যি শান্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া তাক অব্যাহত ৰাখিব, উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ এক নতুন দিগন্ত ৰচনা কৰিব। অসম চৰকাৰে সকলো দিশৰ পৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া যাতে সফল হ'ব পাৰে, অসম চৰকাৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ নতুন প্ৰশাসনক সম্পূৰ্ণ সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াব। তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও মই চৰকাৰৰ হৈ আজিৰ সভাতে স্পষ্টভাৱে বড়ো ৰাইজৰ আগত, বড়োভূমিৰ জনগণৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছোঁ। প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয় আৰু BPFৰ মুৰব্বী হিচাপে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়ায়ো বড়োভূমিৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু আমাৰ বড়োলেণ্ডক আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অসম চৰকাৰ আৰু বিটিচি প্ৰশাসনৰ মাজত সহযোগিতাৰ মাজেৰে আমি বিটিচি ৰাইজৰ আশা আৰু আকাংক্ষাক বাস্তৱত ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হ'ম। আমাৰ বড়োলেণ্ডত বিটিচি প্ৰশাসনৰ সমান্তৰালভাৱে অসম চৰকাৰেও বিভিন্ন কল্যাণমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰে। মই আশা কৰোঁ যে আমি দুইখন চৰকাৰে একত্ৰিতভাৱে আমি কাম কৰি বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজৰ আশা আৰু আকাংক্ষাক বাস্তৱত ৰূপ দিবলৈ আমি সফল হ'ব পাৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজিৰ এই দিনটোত মই বড়োবাসী ৰাইজক, বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজক এটাই অনুৰোধ জনাম। বড়োলেণ্ড হৈছে জাতি উপজাতিৰ এক মহামিলনৰ ক্ষেত্ৰ। সমগ্ৰ অসমৰ 26টা জনগোষ্ঠীৰ লোকে এই বড়োভূমিত বাস কৰে। আমি বিচাৰোঁ জাতি উপজাতিৰ মাজত সমন্বয়ৰ সাঁকো নিৰ্মাণ হওক, প্ৰতিগৰাকী ৰাইজে উন্নয়নৰ অধিকাৰী হওক আৰু প্ৰতিগৰাকী ৰাইজৰ মাজত সমন্বয়, মৰম আৰু চেনেহৰ মাজেৰে এই বড়োভূমি উন্নয়নৰ পথলৈ আগুৱাই যাওক। পুনৰ এবাৰ মই অসম চৰকাৰৰ হৈ আজি বিটিচিৰ মুৰব্বী হিচাপে শপত লোৱা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু উপ মুখ্য প্ৰধান হিচাপে দায়িত্ব লোৱা ৰিহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু বড়োলেণ্ডৰ সদ্য সমাপ্ত নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰতিগৰাকী MCLক উষ্ণ অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ ভাষণৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ উত্তৰোত্তৰ প্ৰগতিৰ হকে তেখেতে হাতত লোৱা পদক্ষেপসমূহ সফল কৰাত আমি আটাই সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰিম।
आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि मुस्रि हिमन्त बसु शर्मानिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बिथाङा जोबोद बेसेन गोसा बिबुंथि होलांबाय। दानिया मोसानाय दिन्थिफुंनाय आरो बे मोसानाय दिन्थिफुंनायखौ दैदेनगोन अन्जलि बड'सा। अन्जलि बड'सानि दैदेननायाव दानिया सख्रि मोसानाय, रंजालिफोरनि मोसानाय। নিশ্চয় কিবা কাৰিকৰী বিজুতি হৈছে। আমি খন্তেক সময়ৰ পিছত এই নৃত্যৰ অনুষ্ঠানটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আমি পিছৰ কাৰ্যসূচীলৈ আহিছোঁ। নৃত্যশিল্পীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতসকলক আমি আমন্ত্ৰণ যেতিয়া জনাম, তেখেতসকলে কিছু সময়ৰ পিছত অনুষ্ঠানটো পৰিৱেশন কৰিব লাগিব। अब मैं हमारे बीच उपस्थित असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी से निवेदन करती हूं कि वे कृपया अपना भाषण प्रदान करें। खुलुमबाय। असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी, बीटीसी के नवनिर्वाचित मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री हाग्रामा मोहिलारी जी, रॉयल हाउस ऑफ त्रिपुरा के प्रमुख श्री प्रद्युत देव बर्मन जी, राज्य के माननीय मंत्री श्रीमती अजंता नेउगा जी, श्री रंजीत कुमार दास जी, डॉक्टर रनोज बेगू जी, श्री प्रशांत फूकन जी, जयंतमल बरुआ जी, श्री पीयूष हजारिका जी, श्री रुपेश गोवाला जी, श्री कृष्णेंदु पाल जी, श्री कौशिक राय जी और हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, असम के मुख्य सचिव श्री रवि कोटा जी, मंचासीन अन्य सम्मानित अतिथिगण,
बीटीसी के सभी सम्मानित कार्यकारी सदस्यगण, मीडिया के मेरे मित्रों, प्रिय भाइयों और बहनों, सभी को नमस्कार। दिनई जंग बै बै मोन से गोनान थार बुबलनी साखी जानाय थाकाय बेओ जंग जादन बेओ मोन से समाय खीरा लानाय हवा फारलिंग नंगा रायजो राजा फोरेन मिजिंग फोताय नाय आरो सुलाय नायनी दाव बाय नायनी मोन से गोदान माइल खुनतिया जायनी बिथा को जूजिनाय सावराय नाय आरो मोजा थाकी रानाने गाय सन्नान जादन। बीटीआर के नवनिर्वाचित मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री हग्रामा जी, मोहिलारी जी और सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होना मेरे लिए हर्ष का विषय है। आज का दिन बीटीआर की लोकतांत्रिक और विकासात्मक यात्रा की एक ऐतिहासिक अवसर है। मैं सर्वप्रथम श्री मोहिलारी जी और उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। यह क्षण न केवल एक चुनाव प्रक्रिया के परिणाम है, बल्कि जनता के विश्वास और अपेक्षाओं की पुनः पुष्टि है। श्री मोहिलारी जी इस क्षेत्र के लोगों के लिए कोई नया नाम नहीं है। वे बीटीसी की स्थापना से ही इसके विकास की दिशा तय करने में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। उनका पुनः निर्वाचित होना जनता के उनके प्रति विश्वास का प्रमाण है। इस अवसर पर मैं बड़े ही सम्मान के साथ, आदर के साथ बोडो समाज के महानायक बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी को नमन और वंदन करता हूं। उनके समर्पण, विचार और संघर्ष हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उन्होंने जियो और जीने दो के भारतीय आदर्श को समाज में स्थापित किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोडोफो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के विचारों एवं आदर्शों के अनुरूप बोडोलैंड के नवनिर्माण के लिए पीस, प्रोग्रेस और प्रोटेक्शन का जो त्रिसूत्री मंत्र दिया, वह आज इस क्षेत्र की विकास यात्रा को एक नई गति दी है। बोडोलैंड संभावनाओं से परिपूर्ण एक भूमि है। यह क्षेत्र अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली इतिहास तथा प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। इससे भी बढ़कर यहाँ के नागरिकों में अद्वितीय सहन शक्ति, आत्मबल एवं संकल्प शक्ति विद्यमान है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री हाग्रामा मोहिलारी जी के नेतृत्व में गठित नवीन सरकार केंद्र एवं राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से नव उत्साह एवं दृढ़ संकल्प के साथ क्षेत्र में समृद्धि, एकता एवं सौहार्द सुनिश्चित करने हेतु सतत प्रयास करेंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए बधाई देता हूं। उनके समावेशी एवं प्रगतिशील नेतृत्व ने असम के विविध समुदायों को एकजुट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए भी मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में मैं नवनिर्वाचित परिषद और उनके नेतृत्व से अपील करता हूं कि वे समावेशिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और विकास के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ कार्य करें। बोडोलैंड के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आइए हम सब एकजुट होकर एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और एकजुट असम के सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करें। एक बार फिर मैं बीटीआर की जनता और नवगठित कार्यकारी परिषद को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
यह नई यात्रा क्षेत्र की जनता के लिए सफल और परिवर्तनकारी सिद्ध हो, यही मेरी मंगल कामना है। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके आशीर्वचन के लिए धन्यवाद महोदय। एटिया अनुष्ठाনৰ प्राয় শেষ পৰ্যায়ত আহি উপনীত হৈছোহি। BTCৰ ডেপুটি চিফ শ্ৰী ৰিহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়া শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব। আমি তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো। आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्रीयुत लक्ष्मण प्रसाद आचार्य महोदय जी, सबसे पहले बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की तरफ से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर आज इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर हमें आशीर्वाद दिया है। आपके सानिध्य से ये समारोह और भी गरिमामय हो गया है। समस्त BTC वासियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षण है। इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब लोकतंत्र की इस महान प्रक्रिया का सम्मान करते हुए सेवा और उत्तरदायित्व का संकल्प ले रहे हैं। हम सभी ने संविधान के अनुरूप जो शपथ ली है वो हमें स्मरण कराते हैं कि ये पद न तो केवल सम्मान का विषय है और न ये अधिकार का, यह केवल जनता की सेवा का एक पवित्र उत्तरदायित्व है। हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप जैसे विद्वान और आदरणीय व्यक्ति आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी मिलकर ईमानदारी, समर्पण और पारदर्शिता के साथ BTC के नागरिकों को एक उत्तम शासन देने का प्रयास करेंगे। आपके कर कमलों से आज जो शुभारंभ हो रहा है वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं BTC वासियों की ओर से आपको हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमार डायनेमिक मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया আজি আমার এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হওয়ার কারণে মই BTCবাসীৰ তৰফৰ পৰা গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়, আপোনাৰ নেতৃত্ব, পাৰদৰ্শিতা আৰু বড়োলেণ্ডৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতাই আমাৰ অঞ্চলৰ উন্নয়ন আৰু স্থিতিশীলতাৰ বাবে এক অনন্য দিশ প্ৰদান কৰিছে। আজি আপোনাৰ উপস্থিতিয়ে এই অনুষ্ঠানৰ গৰিমা আৰু মৰ্যাদা অধিক বৃদ্ধি কৰিছে। আপোনাৰ আশ্বাস আৰু সহায়ত আমি বড়োলেণ্ডক আগলৈ লৈ যাবলৈ অধিক উৎসাহিত হৈছোঁ। গতিকে বড়োলেণ্ড বাহিৰ হৈ মই আপোনাক কৃতজ্ঞতা আৰু শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। আজি এই অনুষ্ঠানত যিসকল মন্ত্ৰী, অসমৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, উৰ্খাওগৰা ব্ৰহ্ম, ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া, শ্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু পীযুষ হাজৰিকা আদি কৰি সকলো মন্ত্ৰীসকলক মই আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত অহাৰ কাৰণে মই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। আমাৰ ত্ৰিপুৰাৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বিক্ৰম মাণিক্যদেৱ বৰ্মন, হেড অফ দ্য ৰয়েল হাউচ অফ ত্ৰিপুৰা, তেখেতেও আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আজি অনুষ্ঠানত ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। সেইকাৰণে তেখেতকো মই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। যিসকল বিধায়ক, আমাৰ MP আৰু আমাৰ MCLA সকল আজি অনুষ্ঠানত আমাৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থিত হৈ আমাক উৎসাহিত কৰিলে, তেওঁলোকক মই সকলোকে মই BTCবাসীৰ তৰফৰ পৰা শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। আজি ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা আমাৰ
BPF দলৰ নেতা সকলো নেতা কৰ্মী আৰু আমাৰ শুভাকাংক্ষী আপোনালোকে বহুত কষ্ট কৰি হ'লেও এই বৰষুণৰ দিনতো ইয়াত উপস্থিত হৈ আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সাফল্যমণ্ডিত কৰিলে সেইকাৰণে মই আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ BTC এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই আপোনালোক সকলোলৈ মই শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা অহা যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু আমাৰ BTCৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰিলে মই তেওঁলোককো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰক্ষী বিষয়া আৰু যিসকল জোৱান যোৱা 2-3 দিন ধৰি তেওঁলোকে অহৰহ এই কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিলে তেওঁলোককো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ অসমৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্য সচিব আজি যি মূল কাৰ্যসূচী শপত বাক্য পঢ়োৱাৰ কাৰণে তেখেতে আজি ইয়াত উপস্থিত আহি নিজৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰিলে মই তেখেতক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ সদশেষত আমাৰ যিসকল সাংবাদিক বন্ধু আজি ৰাতিপুৱা কাৰ্যসূচীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই শেষ মুহূৰ্তলৈকে আপোনালোকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আপোনালোকে প্ৰচাৰ কাৰ্য চলালে ইয়াত সহযোগ কৰিলে সেইকাৰণে আপোনালোক সকলোলৈও মই আন্তৰিক শলাগৰ শৰাই মই জনাইছোঁ আৰু সদশেষত আপোনালোক সকলোলৈ মই আকৌবাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই শলাগৰ শৰাই জনাই মোৰ শলাগৰ শৰাই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মহোদয় মাননীয় মুখ্য সচিব শ্ৰীযুত ৰবি কোটা ডাঙৰীয়াৰ অনুমতি সাপেক্ষে BTCL এৰ সেক্ৰেটাৰী শ্ৰী অমৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ডেকাই এতিয়া এই শপত গ্ৰহণ সমাৰোহৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে সমাপনৰ ঘোষণা কৰিব Respected Chief Secretary Sir, oath-taking ceremony has concluded. May I now seek your permission to close the oath-taking ceremony. With due permission, I would like to inform you all that the oath-taking ceremony is over. Hari Mayari Mathai Rozabgon. এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিবেশন কৰা হ'ব সকলোকে থিয় হৈ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো राष्ट्रगान के लिए कृपया खड़े हो जाए जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ নমস্কাৰ
कंससानूर मर्दनम् दैवकी हृदयानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु हरे राम 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 राम